Ngatho muno ni undu wa gucoka ona maitho makiroretio kuria kwa Inoro TV niguo kuhoreria wetereri munene wa no kuihuria ithenya ria Hellen Muthoni thiini wa show ya Rurumuka. Mashabiki ni maihura mitambo-ini ya ukinyaniria ya Hellen Muthoni kuona kana hihi ni ekumukania kaundu kegie Joy Janet gukorwo introduce on air muthenya wa umuthi. Joy Janet on her first day wira-ini ni akorwo akiruta wira muthaka muno na agikorwo agicongratulate na njira nene muno. Hellen mwena-ini wake ndarikitie kwaria ndeto ciegie Joy Janet no ni akorwo akirekereria a video akionania uria anjiriria kiroko giake gia Sunday akiumbura ati kwa miaka ya kinya mugwanja ndahotete guthie kanitha rucini ta andu aria angi kuona during that time aragikoragwo mitambo-ini show ya Rurumuka akiuga she is very happy, very excited ku attend kanitha muthenya wa umuthi. O niguo andika akiuga on my way to my first church service. Hallelujah. Ali o mukenu muno ni undu wa gugikorwo akiingira kanitha muthenya wa umuthi. We can only wish her the very best agitwarithia na mbere muturire wake after 7 good years on Rurumuka show. Tuthie na mbere na kunyitanira video ini citu. Make sure ni ura turn on notification yaku na uga subscribe niguo gakinyirwo ni video citu.